bishaan daakuu shari'aa nyaatu itti ajaja wantoota qaama fi ittiin jabeeffatan keessaa takka daakii bishaaniiti. عمر بن الخطاب ربي نسان الرها جالتو علموا أولادكم الصباحة والرماية وركوب الخيل جولة تيسن داكي بشاني تي في دربنا تيا قلو في فردا برسيسا جن يخاو يابنا فردا برسيسا راجن أرى وانتوني سنون ديكوان هفتي جرتوتي داكي بشاني اللي نمي لافسي اللالي جرا واهي دربنا إنو هفتي جرتيهو فردا سلاهو مخينا الرابكبو فنه نمني عادة تنجرو isiin hundimmoo waan silaa amantiin teenya ajajjuudha waan barachuu qabnuudha waan ilmaan keenyallee barsiisuu qabnuudha arra hundaafuu bishaan wajjin daa'ina inshaallah nu hordoftan wantoonni khaleessa saabota ergamaa keenyaa bira beekamtuu turte arra wallaalamuun qabdu waan juuf ijoollee daakii barsiisaa jirra seena akkana laal harayaa bataa gubba jirra ijoolleen teenya bishaan daakuu baruun akka rabbiin beekani saabonni khaleessa bishaan keessa deemanii qabsaawaa turan biyyoota hedduu ta bishaaniif marsitee jirtu bishaan isii keessa deemanii bahara keessa halkanii guyyaa imalanii bakka silaa isiin asiin diiniin dhufuu hin danda'u bishaanii tun nu marsee jira jaanii yaadanitti bishaan san qaxxaamuranii keessa baanii itti dhagaadhaa turan arrallee ijoolleen teenya haala sanii waa barattee jiraachuun waa barattee taa'uun hedduu barbaachisaadha. nuti ummata bishaaniif jecha namni isaan gaadaa jiru ittis haa ittis aaraa jiru daakii bishaanii sirri baruu qabna doonii qabaachuu baannullee ijoollee akka doonii bishaan gubbaa deemtu qabaachuu qabna jechuudha. Maasha Allah akkanuma galaa dhaabbadhaa mata asuma dhaabbadhaa takka daraan teenya. Maasha Allah akkana la ispoortii gosoota ispoortii keessaa tunis takka nulleen mani seenna akkuma jirru kana sadrii teenyaaf uffata guutuu qabnu wajjin seenna. Saati yanse no mara konga bu jaaketa ko baafanna maaliif jennaan akka ijoolleen taanu gaanutti nama guddaadha kofoolleen baafannu uffata qabnu guutuu walumaan seenna hundaafuu isin hordoftan awra sillee tana kan waan taatu isaan gafa go silaa bishaan kun laali mees ودنا سنغرتم فنا ويقلتم هايسن جنة جميسا ولا نفسنا خيسنا سفين إزنرامنا نراك ولا ملندنا إسنغباتشو فتوكم منا بقوم خينا مطاتا جنة نبرسيسا نبرسينا كامل انجسا سموز قدسا دوفما مصروف ما غفزا خبجا هذا فبا وفزا حكي ساني برسيسا قدسا حكي والله ورركسا أنا في أبدا إفا برسيسا وان بيقوم به إسان دوسيسا وان إسان قلو فيني غوسيسا إسبورتين غاري نوتا مرسيسا إسبورتي ناموسا فيان نو كراسيسا إسبورتي نمني وبرد في تيفتا إسبورتي بيا في زيارتو درابا فتا إسبورتي والله لما في توتا بتا إسبورتي وانسار راحتو مالين دركتا إسبورتي دراچو جرين يساركتا إسبورتي وانا فرماتني أركتا إسبورتي ديرو دلور خيسا مرنا قرقر باسا خيسا لاغنا أمانتي نديا قرتو هنگنا ورلا يتني غافركنا واسمود ولله منصردنا سردين كنا اسقبجو قونا وسوغينو ودين لافنا اسمتي بلد دين قبنا اسين قبنا دما هوكنا اسين كفودين درابو كنا اسمتي برسيسوني نوف لنجسا جرتن رماني والخبجو والجالجو قبدن همداني والتفجوران هنجرو برابواني إباب جاللا في سلالة النعماني بكين يساني إسني على غباني إباب الليسان وكل كل ليس فيساني جبار الجبنان سنغا فتسناني أنا بجاللا قدسا ملكي فناني دارين قدسا هن قدسنا بداني ولا بخينا نغي خلي شباني تندبر ترى برجو قبنا الماني وفي
وقفتو حاول قدمنو قداني والتكيسنا والانتكانا هنداني نوصل بما سلفني قددوداني والجبال من حاول تلنو هنداني اسمتي تنقرد اسنين جنة نقاسا ميري برنا عدو ديني دنيا هفنا يسيلك من دير صدر الفنا يا أسامة فايدة فالفنا اسمتي برم بكي وفنا أنك يوم صدادي ما هلنا جلال الجنة كان سروي فنا صدان موتو خاني مركنا صدان موتو خاني مركنا نتيز برنا دين ركنا أمانتي تنيا جمسة دكرا اسكورتي بيا قاماتي والقابر اسكورتي وديني خنيا سيسي دانجرا اسكورتي أنا الكيوان بر مالترا اسكورتي سرا دوركتي قدي نقرا اسكورتي قرام مالترا خان كيسي قرا اسكورتي قدي نسمو اسي سيبترا اسكورتي نامو صافايا نقلي سيبكرا اسكورتي مسلم نجبان بيقوى مرا اسكورتي مسلم الله فام بينني دورا اسكورتي تدركاني سادر سر رجرا اسكورتي يباوان بينيس دوبر رجرا اسكورتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الردي بني سلامتا سنين جنة جرا. قلت لك كذا قال رابدا. أستاذ سبيل جالن كينيا. وان غافة جولة ياد النجا. أكا غافة جولة سنين لجرا شوفانو. أراني ألفان تبي واكا غافة سيتي ميتي. أديالا كلها وان برچون اکانگاری دی فيو برتن نما جلا هنكت تجاني علماءني من كيسا تقداكي بشاني تنا وانا داتي صداچات من سين جلا ختون نفدو يدي اسمان دام سر انگد دوتريتي اسو دور فچو جرو خرن راي تكو جر دام سخنا شير گوتني بكون دنا گيسن بيته نبي ربي بشان انكن نيسيدا هدو بشان قبدي الحمد لله خني ما ربي را وانا كان ربي غني رجل توم فتشو قبنولا وانا ربي قال توم فتشو قبنو نمو ربي كفرون قبنو لجن غرغدا بشايا ومدين تتكا ايلا هارا بشانو تكنا كنا دي ربي اوروميا هدو كنانيس اوروميا با كيسا ستيديا بكيدو ديمنا بكيدو ديمنو كيسا واحد اگر واحد تاجبن وانتو دركاتو رخيسا فيديو دينك دورابن سغلين خرن نجلا جتيفته dubartoota keenya haala qaama dhiqatan keessumaa bakka arti kana jirtu hara daa'ina janii dubartoonni qullaa osoo dhiirti daawwattu qaama dhiqachuu bakka lageen gurguddaan jiranitti laga bu'anii qaama dhiqachuu bakka eelli jirutti eela seenanii qaama dhiqachuu waa hedduutu jira. Wantoonni kun hundi amantii islaamaa keessatti balfamaa fi jibbamaa haraam akka ta'e dubartoota keenyaaf asiin dhaamsa dabarsuu barbaanna. Gattaa akka fakkeenyaa yoo kaafnu zabana darasummaa irra jirrutti gaara mul'ataa gaafa turretti illi koo jiraachaa gaafa turre gara doddota mojoofaa bishaan gabbuunee waraabbachaa turre uffata illee yoo xuraawichi miicachaa turre haaluma saniin gara dannabaallee gabbuunee beeyna dubartoonni keenya naannoo sanitti ala qaama dhiqatan wanti akkasii waan irra rabbi galatoomfachuu qaban irratti kubriidhaan galata rabbii galchuu fi jaamti rabbii nama dallana illi koo bishaan dhoorkatee rabbiin doddota mojoo keessa bishaan kaaye illi koo bishaan dhoorkatee dannaba keessa bishaan kaaye tortora bishaan dhoorkatee dannaba bishaan kaaye laga dannabaa bishaan kaaye laga bortoloo rabbiin bishaan dhoorkate kun hundi rabbiif dalagaadha nami rabbitti amane daangaa rabbiitti hifachuu qaba takkatti namni ibseeruu qaba kana wanni dhaammachuu barbaanneef dubartoonni keenya bakka san hundattuu ala qaama dhiqatan gara dhiyoo oromiyaa ol baanee gaaf takka bunnoo baddallee magaalaa dambiitiin gaggorree caaraa moomaali magaalaan san maqaa irraanfadde jummaan ishiin nutti dhiqachuuf laga gaafa buunu dubartoonni laga keessa qaama dhiqachaa jiran dubartoota dhiqataa jiran irraa dhaabbadhaa nuun janii silaa dhiirarraa dubartii dhaabbataa nuti irraa dhaabbannee hanga isiin dhiqattu eega isiin dhiqattee booda seennee dhiqanneen baanu
wanni kana hundinuu amantii islaamaa keessa dhorkaadha. Sheekonni naannoo san jirtan hawaasa dinniinuu qabdan wanti kanaan taatuudhaaf baatanii dubartoota wantoota kanarraa dhorkuu qabdan. Wanti kanaa maali mashaqaa nu keessa? Hanga rabbiin namaa laafisata kan rabbiin bishaan attiin jiraannu attiin qananiinu beeladaatti obaafannee fi dhuyne lafa teenya obaafannee ittiin jireenya keenya akka tolfannuuf nuuf uume malee akka ittiin isa kafarruuf rabbiin nuun uumne subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf dubartoonni bishaan haraa gubbattiis haa ta'u eela bishaan yaa'u madda gubbattiis haa ta'u laga hundumattuu mana dhiqachuu qabdi malee laga dhiqachuu hin qabdu. Doddota mojoo gabbuunee gaafa huccuu miiccannu 97 dubartiin laga qaama dhiqatti. Dardarrii oloon bishaan obaasuudhaa dhufu duyda keessa dheeti qaceelloo ofirraa rirriige kan talchee hanjamaatti godhaan baana. Sodaa takkallee hin qaban dantaa takkallee hin qaban. Ni dhiqannaa nu duraa baa dhiirtii yooteen dhiirtii mana dhiqattii deemaa galaa namaan jenna. Subhaanallah. Wantoonni kanaa dhorkaadha. Bakka garii dubartoonni shiita isaanii uffataniituma bishaan haraa dhaqanii daakaniin baana akka dhiiraatti osoo dhiirti daawwattu. Kunis dhorkaadha dubartoonni keenya. Bakkuma kamittuu haa ta'u wantoota kanarraa if eeguu qabdan hundaamsa qiyyaa guyyaa biraan irra deebi'ee liqidhaan baddaboo wanti cinqii nu keessa. Duraa yaa nama. Kami mau dong. النساء بخوام الرئيس بورتي أنا خلقه نبوة الرئيس بورتي برنا والبسيسة يبدأ في الرأي ابتسا قامت سنغلسا قبابو فاقبسا شو مفمورا يرسا يبدأ عندي بيوم سرقسا ويبدأ لي بسر هرقسا ورقانا بس سر سرقسا اسبورتي فيا قاما قلبي اسبورتي نعم صافايا ولين قبيتي اسبورتي الخدون جيرو همتو دربيتي اسبورتي بريه قدون داندي ربيتي اسبورتي افتولوز ديسي يبقى قبيتي اسبورتي يبقى قبني ديمو صنع نبيتي اسبورتي ظلمين وجتين ظلمين سميتي اسبورتي علي نفسي يا قدودي ديتي اسبورتي دين جتي خي قبا قديتي اسبورتي بكم سقفتون انتاينيتي اسبورتي جلادي ديتا انكاينيتي اسبورتي وعميتو مسكين انداينيتي اسبورتي على الرغوي مسكين التمسي اسبورتي بكاتان كبن سابان نبيتي اسبورتي قلبي راقبن صدار بيتي اسبورتي بكم سقفتون يوم والميتي اسبورتي إرامي حتى هميتو نيتي اسبورتي على قريدان قلبي وليتي اسبورتي مالي يوم لبون جتين ريديتي اسبورتي إسين جتونيس جلا أستيتي اسبورتي يقبل سابان نبي نفسي ويفيتي ربين قبا جنو يا ما اسبورتي برار كوداف مشرك جاما اسبورتي قلو في فردا دربناتي يا اسبورتي الناس سا أدويتي يا اسبورتي جنو برسا خالق نخي يا اسبورتي خابردا يا المامي يا اسبورتي هذا في يبان المنبرسي ساكاني قلو في فردا داكي بشاني سوليني دربناتي يا لالتي دهو سناني تاباني رقما هندوني بيخن أكواني أكوان سنسا سمير ريان نوراني بشان سينانيس لفر لو هنقراني سيفي دان دوتو سدوي يخاتياني الرادي بسن رقم دانو توداني نشاب سمالي جبانين قلن إساني بيينا جسن أدوي ربي جبسوني أريد قوقوف إسانين قبدو ناسوني إسانين نبدو رباني بيا رسوني بيومي غالين سنسسن قولي جبسوني اسبورتين دوا كاما قلبيتي يبدي أما يا سر عرفتي يبدي سكر سر
كتي ديغا فادا سرا هتوتي إيتغرادا سرا همتي ورجلا فادا ما سركوتي الممرسيسي بردوتس فياتوتي فوسي برباجوتي برباجي سماني سيناتا في نباتي نشانتي برا أكرواتي سبورتي ديودركتشو ننجرتو بران أي بردو هندو إنران سنتين فتو تكجمران إبتدي سيستران جران شنو تسا من تران شنا سماتو تبجدي بران أي بردو برومي أران أصوغ درتو سنترين جران أصوغ درتو سنترين جران إسورتي بردو إسورتي فيا مخنتي إسورتي أرجونا سورتي نبيه إسورتي 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 فيا مخنتي إسورتي أرجونا سورتي برچو قونا مسلم نمرتي سورتي إنا ندوين دين ندرتي سورتي برنان قواتي ناغرتي سورتي برادور كنا يوم ندرتي سورتي لكبنا برتي نر بررتي سورتي يوشينا تاتي نما مررتي سورتي شينا فيك بودر مرتي سورتي يرودان قاني ميها برنو سورتي اسبورتي سنة نبي خيناتي اسبورتي اسبورتي سنة نبي خيناتي أكام بيخني نبي ربيتي بيجي چاندوتوز برني في غني اسبورتي ولو في فرداتي زني بيخني اسبورتي دربنا انتيا هجي سانيتي اسبورتي وانفيت اندوتوز برني بيخني اسبورتي نوسا برنو تنهجي تنيا اسبورتي إلتيانا نبي خينا اسبورتي صحابة النبي هندي خاراتي اسبورتي نانين جايني سيوم كراتي اسبورتي وجين دلتا ستي فكاتي اسبورتي أكا خنسا سمير رياتي اسبورتي دربنا ديا هندي نبيتي اسبورتي نفير لبالي لفا يوم بوفتي اسبورتي قلو في فرداس فكاتان كبن اسبورتي إرتاني لولون ددبن اسبورتي قراني دبو جلد الدبن اسبورتي داكي بشاني تزني بغني اسبورتي أكا قلنسا إردي من اسبورتي بيا ميغانتم خيسياني اسبورتي نغان دغني غلن جبسني اسبورتي نوسي سانتي هدچو غونا اسبورتي أوتي تنا إسابانا اسبورتي إرغم ربي في جانو ناني في غني عائشة وجين قرادي من اسبورتي إرغمين رونا ولين في غني اسبورتي غفتو كموتي غفكم مواني اسبورتي كبسون كبنانيس نمون كفسو اسبورتي جبا فدهو بينا جسو اسبورتي روحانا جبا نمو صداتن اسبورتي جبا مشركا خطين دادتن اسبورتي إرغم ربي دچيران قطن اسبورتي مشركني تكا جيبسنين بيخن اسبورتي رسول ربي قوة رايخن اسبورتي لفان دواني بينا جسن اسبورتي أرى لما في سدي خفسن اسبورتي روحانا جبا نبي الله فسن اسبورتي ودر هركا خنچيسن اسبورتي روحانا تنا نمسيسن اسبورتي وري ورسيسا جبتن الفدا ودين اسن غلطو فنا ويغلطو ما اسن جنة جبليسا بلا نفسنا خيسا نمسدين إذن دامنا نراك بلا مدين دينا اسن غباچو فتو غمنا بغما خينا مختاتا جنة نورسيسا نوس نورسينا كامل انجسا سمز قدسا دوفما مصروف ما خفزا خبجا هذا فبا وفزا حقي ساني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردي بيل جالن كيا باني جرا تام سره بخرط دابني ولا نياتي خرنو داب سيسه داكي إلمان برسيسو شريعتين نياتو تياجا مجزاب نصوري فان غاف بيسن دغني جابسن بشان كيسا منباتي ميقا ديمني بيسن دغني جوغولا غريا دمنن سيرني چابا بيسني harka sani rabbiin argamsiise namni islaamaa keessumattuu waa hunda barachuu qaba. Waa hunda barachuu qaba waggaan immoo heeraa fi seera shari'aa isaa osoo hin cabsine heeraa fi seera shari'aan islaamaa jechuu eeggatee sadrii isaa guuttatee wal biratti osoo hin taane ija wal dahatee wal bira yoo taate immoo sadrii isaa uffatee haala saniin waan barachuu qaba. Dubartoonni ammoo abbaan manaa yoo danda'e qe'ee keessa gandaa dalagee fi achi daakii baruu ni danda'an abbaa manaati wajjin. Silaa abbaa manaati hojii waatiin toltu isaanii ammoo tasanii achi deemanii laga dhaqanii hara gubbatti qaama dhiqachuu bishaan daa'ina janii ichi taphachuu laggeen bu'anii qaama dhiqachuu fi eela dhaqanii qaama dhiqachuu wantoonni kun hundi dhorkaadhannee jira. Waa'ee gaara mul'ataa akka fakkeenyaa kaaseetiin jira bakka hedduu wanni akkasii jiraachuu mala taniin ija tiyyaan harkeen isin hime bunnoo baddalleetti ija tiyyaan harkeetiin jira. Dubartoota laga qaama dhiqatan hanga isaan baanirraa dhaabbanna janii karraan dhaaban jechuu qayya. Mojotti ija tiyyaan harkee dubartii deemaa galaa marqaa Ameerikaa dhiirti mana dhiqatti namaan jettu. Dannaba keessattis akkasuma bakkoota hedduu wanni akkasii jiraachuu mala. Bishaan bakkoota hanga kana qofan jiru bakka hedduu jira. Bakka bishaan jiru akkuma bakka tana deeynee waan ajaa'ibaa tana agarre bakka bishaan jiru tabiraatis hedduu jirra waan akkanaan agarre. Wal dhabdii jechuu asuma fakkeenyaaf bishaan amma qaama ijoolleen itti dhiqachaa jirtu kun bishaan guddaadha bishaan haraati. Dubartiin takka bakka kanatti hin dhiyaattu. Dhiira qofaatu daa'imman ijoollee hin bal'aaqin ijoollee xixiqqoo haala kanaan asitti leenjii daakii bishaanii fudhachaadhaa jiraan baana. Dubartiin yoo dhiqachuu isii feeyise mana qaama dhiqatti malee laga gubbaa dhuftee qaama dhiqachuun safuudha. Qaaniidhoonni kanaan ta'u jechuudha. Janaabdaas haa ta'u xurii ofirraa dhiquufis haa ta'u dubartiin manuma qaama dhiqatti malee laga seentee qaama dhiqachuu laga seentee uffata yaafattee ija dhiiraa duratti akka hin taane ta'uu shari'aan teenya ni dhorkate. Ajnabiyyaadha dubartiin dhiira alagaatiif qaama isii mul'isuun rifeensa isii ala banattee agarsiisuun wantoonni kan akkanaa kun hunduu dhorkaadhaan baana. Kanaaf dubartoota keenya mashaayikoonni keenya kan iddoo garaagaraa barattanii galtan waan bakka biraatti hin argin naannoo keessanitti agartan sana hanga dandeessanitti uummata irraa dinniina hadaraa waliin isin dhaammadhu. Galtanii hawaasaan tokko hin ta'inaa yeroo dura dheeyitan jibbitanii boodarra jaartii teessanillee laga gadhiisuu waan akkasiitu argama. Intala teessanillee laga gadhiisuu waan akkasiitu argama. Haalli biyya takkaa namarratti asara waan ta'eef naannooni keessan guutuu waan ala dhiqatuuf humaa hin qabdu isiniif fakkaachuutu mala. Garuu immoo rabbi biratti itti nama gaafachiisaan baana. Dubartiin ala qaama dhiqachuun dubartiin laga buutee laga qaama dhiqachuun wanni kun dhorkaadha. Xiqqoo isaa taatu guddoo isaa taatu tarbiyaa islaamaa qabsiisuudhaaf manuma qaama dhiqachuu qabdi malee ala baatee qaama dhiqachuun mooraa keessattuu gabbaatee rifeensa filachuu fi qaama dhiqachuun sadrii keessa tolti dubartiin gooranyoo keessa tolti dubartiin mana keessa tolti dubartiin ala gabbaanaan miskiina meeqaan laalee hancufa liqimsa miskiina meeqaatu isii harma akka gurraarree kana waliin dhooytu laalee bishaan keessatti hancufa liqimsaan baana. Gooflaadha janii wanni dubartii teenya yeroo hunda harmana dhukkuba gooflaan na jira gooflaan si jirooti janiin gooflaa wanni jaan hin jirtu gooflaa allaattii qaba namni gooflaan qabu ni nyaadhamte harma dhiira dura keessee yeroo hunda agarsiisaa oolti niin dhiqadhattee lagatti harma isii namni harka yoo karaa deemtu ilmoo luusisaa deemti ajnabiyyaan feetee yoo jiraatte manatti dhiira dura teessee ilmoo hoosifti kana hunda keessatti namni harmi jaartii isaa xiqqaa harma guddaa gisee arge wayti yellee silaa kanatti harmi naa gurguddate jechuun dhiisuu beeke. Isinuu dhiirtii harma gurguddaa feeteettanii laastikatti bittanii mi kan walumaan beeynaan baana akka dhiirtii harma gurguddaa feetu ni beeytaniin baana dhiirtii harma dhadhaabbatu feeti harma gurguddate feeteettanii laastika quturiinsaa isinirra guddoo uffattanii hoggaa isin laale miskiinni meeqaan cufa liqimsu jiraan baana osoo harma keeysan hin ta'in laastika sanichi laale harma keeysan isee jechuu qiyyi. Kanaaf harma keeysan dhiira dura keeysanii ala qaama dhiqachuun dhiirtii ajnabiyyaa achitti isin daawwachuun isin laaluun akka rabbiitti illee dallansuuf isin saaxila gama biraatiin iji namaa shayxaana. Eynu naas yashaddu min arrasaas akkuma jaan rasaasarra ija namaa jabduudha. Isin keessatti hafee dhiibbaa yookaan dhukkuba yookaan dhibdee harma sanirra isin fiduu danda'a. Namni hamaadha. Ka ijji ibidda isaa irratti uumamtee ibiddi ija isaa irratti uumamee gaafachi waa laalu waan isatti tole gaafa harkee ibidda ija keessaan ba'a. Gaafa ibiddi ija keessaan ba'e waan san kutee ni beeke. Waan san balaa itti buuse dhukkuba itti buuse nama kanaa hundaatu ciisa. Kanaaf wantoota akkanarraa ifee guudhaaf dubartiin mana qaama dhiqachuu qabdi. Yoo dhiirti aboonu duraa bahanii dhiqannaa itti deemaa mana dhiqadhaa dhiirtii maal akkana aadaa akkanaa isaa fiddan safuudha tun dubartiin
نبين كان صلوات ربي وسلام عليه هقا واهي قام في ساني رافك كيسن dubartii qalama isii keessa jirtu dubartii girdoo isii keessa jirturra nabi muhammadii turra gaanfata salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dubartii dubraa ta amma dura dhiiran beeyne ta dhiiraa walin arkin ta dhiira sodaatu ta dhiira deeysitu isii sanirra nabi muhammadii turra gaanfataa jenna maaliif nabi muhammad dubartii gaanfattu fakkeeysan jennaan dubartiin nama hundarra kan gaanfata waan ta'eef nabi muhammad illee dubartii fakkeeysa waa'ee qaanfii keessatti jechuudha isaanii dubartii sanirra illee gaanfata jedhiin dubartoota durbaanan na fakkaatti dubartoonni amma qaanfii fixatanii jiran hayaan irraa fuudhamtee jirti saalfii wanni jan takka biran jirtu wali gad dhiifamtee jirti rabbiin ammoo naman dhiisu biyyoota hedduu rabbiin subhaana wa ta'ala raaree balloo ajaa'ibaa godhee uumeeti raaree san keessa bishaan dhoorkatee dhabsuudhaan beeyladaa jala dheebeeysee isaan dheebeeysee mukaa fi ooruu isaanii dheebeeysee dheebuudhaan jiraachisaa jira yoo lafa balloo kanneef jechuu kiyya bakka garii lafa xixiqqoo kanneefi bishaaniin daadarkeeysee lafuman gee isaan qabanuu bishaaniin harkaa yaasaa jira bakka garii bishaan dachii keessa qaqqotanii mitira meeqa gara mitira 50-70 qaqqotanii baafatan garii akkas qotanii dhabaniin baana bakkaan deengadda isin daawwachiisan ammoo namni qotuu malatti bishaaniif uumaa dachii keessa luutaalee gubbuma tanarraa yaan baana rabbiin akkana qaba isa kaanii gubbaarra bishaan baasee isa kan dachii keessa dura gaffageessuun isa kaanii bishaan haraa akkana ballisee ciibsee isa kaanii laggeeyyaasuun dalagaa rabbiiti anoomaa akkas naan ta'in jechuunis hin taatu harkate shakkaruu kadhabe sabbaruu hangasuma dalagaa rabbii kana jechuun gaafa rabbii waasii kannu rabbii kee shakkaruu qabdi akka muka midhaan qabuutti gaafa rabbii waasii kanne gajjachuu qabdi gaafa waa dhabdellee mataa ol qabatte akka muka midhaan irraa dhumeetti gaafa midhaan qabdu immoo gaafa waa qabdu gajjattee rabbii kee galatoonfachuu fi shakkaruu qabda malee rabbi kabruun qabduun baana la'in shakartum la'aziidannakum wala'in kafartum inna adaabii lashadiid yoo na galatoonfattan isiniif hin dabala yoo immoo na kafartan isinirraa hin kafala kuma rabbiin juu akka rabbiin nurraa hin kafalle akka nuu dabalu godhuuf abadan dubartoonni keenya haramaayaa gubbattiis haa ta'u addeellee gubbattiis haa ta'u xinniqa gubbattiis haa ta'u harayaa bataa gubbattiis haa ta'u hangaan harkutti haramaayaa gubbattiin harke malee nama tokkollee haala qaama dhiqatu dubartoota nagarre haramaayaa gubbatti immoo guyyaa tokko harkeetiin jira awwoomaan harkeen hima malee waan biraan himu dhiirarraa achi siqanii gamas hin seenanii shiita uffatanii shiinni hoggaa isaan bishaan keessaa ol ba'an qaama maxxana qaama isaanii guutuun wassafaan baana waan akkasii uffatanii osoo dhiirti nama gartuu dirree irratti qaama bahanii dhiqachuun maleekaan rabbii ta gurmurra isin teessulleen isin agarti isanillee qaanfachuu dhabuun waan shukurii rabbii irratti rabbiif galata galchuu qabnu gubbatti gaafa rabbii kabruu gaffinne rabbii waan sanurraa fudhataan baana haramaayaa rabbiin goggoysee loon keessa dheedaa ture tanallee dheengadduma baatii 4 dura loonii keessa dheedaa ture harti addeellee akkas turti taaramaadhaa waggaa hanga tokko dura akkas turti rabbiin irra bishaan akkana nuu deebisee gurguddisee bishaan kana keessaa kalluuna baasee namoota hedduu kalluunaan jiraachisaa jira doonii tolfachiisee kaan dooniichi gubbaa nama bashannansiisee maallaqa achirraa harkatuun jiraachaa jira jireenya nama meeqaan rabbiin bishaan kanaan tolchee jira bishaan kanaa yoo mana jaarratta uffata yoo miicatta qaama yoo dhiqattu dhiqatta ooyiruullee isaan obaafatta beeladaateetillee isaan obaafatta atilleen isaan jiraatta ammallee kana bira dabreen rabbiin kalluuna keessii kaayee foon bareedaa sanas keessa baafattee nyaatta kaan doonii gubbaa ofeen noolii fudhatee saniin jiruusaa bareeffatee jiraata ni himaadha bishaan akkuma hundattuu rabbiin ittiin nu qananiisuuf uume malee ittiin nu jallisuudhaaf hin uumne nuti immoo rabbiin nuun qananiisuuf uume alhamdulillah jechuu dhiifnee karabbi ittiin jallannu yoo taate karabbi ittiin kafarru yoo taate wallaahi rabbiin nurraa fudhachuutu sodaatama bishaan kana gubbaa dhaabbadhee wanni hin dhaammadhu hawaasa keenya kabaatis haa ta'u kadhiyaa kakaabaatis haa ta'u kakibbaa bakkuma jirtan marattuu shirshir godha argaati jettan wal biraan naagaya dubartoonni alatti qaama akka hin dhiqanne abbaa mana keeysaniitiin qe'ee keeysa gandaa nuu godhi jaani haa isinii jaaru simirton bareechee tolchee haa isinii godhu ichi daakaa olaa yoo feetan abbaa manaati wajji feetan ijoollee teeysanii wajji humaan qabu garuu ajnabiyyaan bakka isin agartutti bakka namni isin harkutti gabbaatanii bishaan daayitan taanaan shiita uffattanii ichi bishaan daayitan taanaan harma hanga qabdan dhiira agarsiifachaati bishaan bakka dhiirti isin gartutti daayitan taanaan gar tokkoon dhukkubaaf saaxilamtan gara kaaniin dallansuu rabbiitiif saaxilamtan dubartiin rifeensa isii mul'iftu utubaa jahannamitti rifeensa saniin fannifamuu teeysiin isinii galee jiran kanaaf if eeggadhaa hadaraa wannin isinit dhaammadhu rabbii keeysan sodaadhaa dhiirtii haadaa itu bishaan isin ammoo alaa galaa dhiirtilleen hanga dandeeme takka satrii godhadhaa nabi muusaan nageenya rabbii irraa jiraatu kamaa fi hadiisi al-Bukhari akka hadiisa Bukhaarii keeysa jirutti kophaadha qaama dhiqachaadhaa turan baniin Israa'el akka walii galaa walii qabamtee bakka takka qaama dhiqatti nabi muusaan satriidhaaf jee kophaa isaa qaama dhiqata ummatatti ni da'atu ummatatti hin laaqqatu kana baniin Israa'el haasa'uu eegalte nabi muusaa wanni kophaa dhiqatuuf inna bihi la'azar jandubo gurbaan kun coftuura qaba cidhaan saatu itawee jira saniif akka nuti hin garreef nurraa dheeysee kopha qaama dhiqata janii irraa haasa'u turan kana guyyaa tokko nabi muusaan dhufanii
uffata firraa baasanii dhakaa gubbaa kaayanii bakka baniin Israa'el jirtu irraa fagaatanii qaama isaanii dhiqachuuf gaafa bishaan bu'an dhagaan uffata isaanii fuudhee duraan ka'e kara ummata banii Israa'el san ceen dhagaan uffata nabi Muusaa fuudhee yaa hajaru thawbi yaa dhagaa huccuuti yanaa kan dhagaa huccuuti yanaa kan janii Muusaan jala ceen dhagaan dura ji'a maaliif ceeseeti akka coftuu hin qabne akka cidhaansaa humaa rakkoo takka illee hin qabne sattarachuuf jecha akka Muusaan kophaa dhiqatu ummata kan agarsiisuuf jecha dura ji'a dhagaan kara baniin Israa'el jirtu sanitti uffata Muusaa fuudhee Muusaan jala deemee uleedhaan qaf godha dhagaa dirmammeessee fite osoo dha'u ulee tiyyana huccuuti yanaa kan jee dhagaan jalaa didee akkasumatti ummata biraan dhaqe gaafa harkan nabi Muusaan qullaadha jira uffata firraan qabu saadoo akka nuti enne sanii miti numa qaanfataa sanumaaf kophaa dhiqataa jaanii boodarra firraa arraba san irraa dhaabanii akkani dhibdee hin qabne akkani rakkoo takka illee hin qabne akkani sattarachuuf kophaa isaa qaama dhiqatu baranii firraa irraa usanii hin baana. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa hanga dandeemu takkatti sadrii teenya akka dhiiraattis eeggachuu qabna akka dubartootaatti immoo caalmeetti eeggachuu qabna. Gaafa nabi Muusaan banii Israa'el ta dhiiraa irraa kophaa bee qaama dhiqatu atiin dhalaa wannummaan dhiira bira qaama dhiqatuuf maaltu jira ija dhiiraa dura wanti qaama dhiqatuuf maaltu jira hadaraa warri illikoo bishaan dhabanii warri doddota mojoo bishaan qabaachuun illikoo dhabdee mojo dandamni bishaan qabaachuun rabbiin dannabaa fi mojo jaalatee illikoo jibbeetii miti fatanaadha. Rabbii warra isin gubbaadhaa ka isinii ol dachii diriirtuu gubbaa jiru bishaan dhoorkee isinii hallayyaa ka isi jiru bishaan isinii kanne muuzaa fi shankooraa fi wantoota garagaraatiin isin faaye sallaaltanii yoo dubartoota keeysan alaa galchuu baattan wallaahi tura keeysallee taatu bishaan keeysan cituuf ta'a. Inna Allaha la yumlii lizzaalimi hattaa izaa akhadhahu lam yuflitu rabbiin zaalima qabaaf dubartii qaama isin keeysa dhiqattu ta isin irraa jalti calliftan tana rabbiin qaba isinii qaba gaafa isin qabe qaba isin harkaan baane isin qaba beeka qaba isin harkaan baane isin qaba wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladhiina zalamuu minkum khaassa fitinaa warra badii dalage qofa kophaatti miine eeggadhaa ta waliin isin miitu ja rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa. Fitnaan addunyaa aammiidha waliin nubbuuti warra badii dalage qofatti hin buutun warra badii hin qabne illee waliin nubbuuti. Kanaaf kitaaba rabbii eeggachuudhaaf hanga dandame dubartoota keenya wantoota shari'aan teenya faan waan shari'aa teenya faan leeyyistu amantiin teenya hayyamne irraa akka isaan seeramanii irraa fagaatan godhuu irratti dalaguu qabna. Dubartiidhaaf raaree bal'ifnee kara feetan deemaa wal arda farash naachuun hin qabnu. Abbaan mana haadha mana isaa mana dhoorkachuu qaba. Abbaan intala isaa mana dhoorkachuu qaba. Harmallaallee yoo jiraatte abba qabdi abbaan dhoorkachuu qaba obboleessi dhoorkachuu qaba. Namni gaafa heerume abbaa manaa irraa gaafatama hangana heerumne obboleessaa fi abbaa faatu irraa gaafatama. Itti gaafatama rabbii jalaan baatan waan ta'eef wantoota kanarraa wal seeraan dhaamsa kiyya guddaadha. Inshaallah yoo nuti daangaa rabbii eeggannee rabbii keenya galatoonfannee jiraanne rabbiin keenya nurraa jijjiira yoo ammoo nuti gartee karan taane deemne rabbiin nu jijjiira akkasi beekuudha qabne. Inna Allaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bianfusihim rabbiin waan uummata tokkoo kan irraan fudhatu yoo isaan jijjiiraman malee. Irraa isin jijjiiru yoo balaatti buuse hanga isaaniif jijjiiranitti kan akkasi beekuu qabna. Kannaa rabbiin nuu kan irratti rabbii keenya galatoonfachuu qabna. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi laa tuhsuha nima rabbii lakkooyneen finnu san keeysaa niiman bishaanii hundarra guddoodha. Ummata rabbiin bishaan dhoorkateef jinan laala. Ummata rabbiin bishaan dhoorkatee halkanii guyyaa ta'umaan salaatu daawwadha. Ummata rabbiin bishaan dhoorkatee halkanii guyyaa ta'umaan nyaata nyaatu ibcinaa milladha. Biyya teenya keeysa bakka lafti gurguddoon jirtu hunda bishaan hin jiru. Bakka lafti xixiqqoodhaaf bishaan jira. Asumaan yoo gabbuune gammoojii direedhaa tana bishaan ajaa'ibaatu jira gara hulul kana. Asumaan masnoo janii gaara kana duuba yoo qaarte bishaan guddaatu qarree gubbaa gayyaa. Akka galaanaatti halkanii guyyaa kaaddaan hin jenne. Lafa bal'ootti qabaatanii osoo hin taane laga keessa jiranii rabbiin bishaan hin qananiise hanga qaban inni dalagatan bonaa ganna. Ammoo warra lafa gurguddoo qabu hasalaa osoo bishaan akkasii beefii misoomte Oromiyaa guutuu dandeessu rabbiin bishaan ni dhoorkateen baana. Kanaaf warra akkasiitis cina laallee warra rabbiin bishaan nuu kanne rabbii keenya eeggachuu qabna. As dhaabbadhee mallee dabalataa wanti hin dhaammachuu barbaadu. Leeyni keenya leeyni laangee kun akkuma waliigalaatti asirraa gakkaasi. Asiin magaalaa laangee jala raaree xuxuuxii janii jirti ichiin gakkuti. Raaree wacaalee tanaan asiin bululoon gakkuti hanga hoosumii maalitti rabbiin bishaaniin qananiise bishaan eelaa ka jiruu fi maddeen xixiqqaa fi gurguddaan rabbiin qananiise. Akkasuma gara watarii yochi baane raaree watartuun guutuun bishaaniin ta'is. Gara qarsaa yochi baane raareen qarsaatuun guutuun bishaaniin ta'is. Akkuma aanaa qarsaa kanattuu bishaaniin rabbiin biyya tana qananiisee jira. Qananii rabbiin isinii kanne tanaan yoo salaata rabbii salaatu baattan. Qananii rabbiin isin qananiise tanaan ta'uumaa yoo kadachii balleessitan taate. Rabbiin bishaan isinii kanne uffataan horon najifameettanii hin salaattan yoo taate. Uffataatu xaara nuun qabne qaamaan xaara nuun qabne ettanii osoo bishaan qabdanii salaata dhiiftanii teeysan yoo taate. Wallaahi qixaanni keeysanii fi kanama biraa tokkoo miti keeysanirra hamaadhaa beekaa. Bishaan dhabne jechuu hin dandeeysan. Rabbiin bishaan isinii kanne halkanii guyyaa akka feetanitti ooyiruu obaafattanii loon obaafattanii
akka feetanii jiraachaa jirtan bar warra biidoo tokko qarshii dhibba bituu jira bona bishaan haroodhaa qaxaliila kanaan ta'in jechuu kiyya warra sanumaahuu qarshii dhibbattuu dhabee rakkatuutu jiraan baana bona isin bonaa ganna rabbiin bishaan isinii kannee bishaan isin kananiisee gabbaatanii hulaa duraa waraabbattan arra magaalaan geeytana jala akka jirutti mana namaa jalaa bishaanii maddee gayyaa garachi aanu mana namaa keessaa bishaanii maddee gayyaa bona yoo kana waa xiqqoo haate bishaanii jira bishaan akkana jiru kana biraa salaata dhiiftee teessa taanaan ibaadaa rabbii si qadaawa taanaan yaa waylak qixaanii nama biraatii fi abadan tokkoo miti rabbii keessan sodaadhaa ni'maa rabbiin isinii kan irratti galata rabbii galchuudhaaf ibaadaa ittiin jabeeysa kanaan isin dhaammadha gama biraatiin akka waliigalaa ijoollee teenya taasteessanii dhageeffachaa jirtanii wantiin isin dhaamu ijoollummaa tana daakii bishaanii bara bishaan daakii baruun waan jabduudha wahuma shari'aan teenyatti ajajju wahuma Umar ibn Khattaafaan faaruqu haadhihi al-umma علموا صبيانكم السباحة والرماية وركوب الدابة أو وركوب الخيل جولة تيسن دا يو تعالى خيس جرتن جولة تيسن بكا كبشننا جارمتي جرتو تفالان شريعة خيسن جرت ولله كمن سديرا دوبرتين جرت خيسني داكي جولم مان برسيسون هدو بريدو جولين هايز بورتي برتو وادربچوس جولين هابرتو داكي بشاني دي سابرتو فردولي ابچو هابرتو هندينو اسبورتي غوسودا اسبورتي خيسا هندينو saabonni ergamaa rabbii yoo farda yaabbatan akka ajaa'ibaa bararsiisan yoo bishaan daakuudhaan eegalan asiitti gaddiisanii laga kana gama bahan qaqalloodhaa sigaa akka keenya garaan hin gurguddanne nagee qabaniin baana yoo asii bishaan kanarrachi kaayyatan ilaa gamatti chibaaniin baana dadhabbii takkan qaban yoo waa darbachuu taate golollee xiqqoo keeysaan xiyya baasaniin baana osoo namantuu hin mataa namaa gubbaan ummata akkasiitiin ulleen isaanitti hidhanna waan ta'eef jabaannee waan isaan baratanii baradhaan hunjaan ilmaan keenya barsiisuudha qabna gama biraatiin jaalala ergamaa rabbii ijoollee teessan barsiisa jaalala sahabota ergamaa keenyaa ijoollee teessan barsiisa diin kanaaf ifaajee isaan ifaajan maal akka turte ijoollee teessan barsiisa isinilleen daa'imman as teessanii dhageeffachaa jirtan baradha kanaan isinii dhaamma namni seenaaf hin beeyne namni amantiif hin beeyne waa takka illee faayidaan qabu amantii teessan barachuu qabdan amantiin teessan leecalloo isinitti ta'uu qabdi hawaasni haadha abbaan ilmaan keeysan amantii tana leecalloo godhatanii keeysaa illee leecalleeffatan barsiisuu ka qabdanii irra deebi'ee cimsee isin dhaammadha kana caalaa isin irran taa'u fidadheetiin jira dubartoonni keenya haala qaama dhiqatan kadhee agarre kabaa agarre kan nuti agarre malee hedduudha haala qaama dhiqatanii sheekonni keenya akkuma waliigala oromiyaatti yoo na dhageessan akkuma waliigala biyyattiitti ijoollee teessan ta dubartootaa ta qaamatti ala dhiqattu beera keeysan akkuma waliigalaattu ala qaama dhiqatan hadaraa rabbii wanni qaraataniif dinniinuuf ummata akkanaati waan akkasiirraa ummata dinniina dhoorkaa waan akkanaarraa shari'aa hin hayyamtu jaatti hima dirqama rabbii keeysinirra jiru bahadha akka nama gaafa bakka barbareen itti gurguramtu yoo dhaqee namni ni qufaa yeroo dura ol seenu osuma taa'u taa'u qufaa san dhiisa wal bareeni yoo bakka kallootti zuugan dhaqe way ajaajee yeroo jalqabaa funyaan qabata hoggaa xiqqoo tattaa'e booda ajaan san itti irraa kutti wal baraniin baana akkas ta'uun qabdan gaafa dura galtan loltanii booda toluun qabdan lolli keeysan itti fufuu qaba yoo rabbiin imaama isin godhe irraa gaafatamtanii hadiisa bukaarii abdullah ibn umar nu odeeysan كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيته نبي كينيا كزن حديثني بخاري مسلم هندي خيسن تيسيتي روان تيسن راغا فتمورا تيسن فالإمام راء ومسؤول عن رعيته والرجل راء في أهل بيته فمسؤول عن رعيته إمامني تيسيتي حواس سا خيستي وان تيسن راغا فتمجن اتغافتما حواس تكو فرتي هوغنو ايغل ربين الراس غافت اتين امامتات خغندي خي الاتي قامريغتو مي مال انسان امامتات fakkeenyummaan gaariin isaan sirraa fudhatan maali ummata ala dhiqatu dubartii ala qaama dhiqattu lagarraa muruu hin dandeenye biratti imaama maaliin taate imaama jechuun nama dura deemee gaariirra namni ilaallatu jechuu nama mana isaa tolchee ala gabbee ala tolchu jechuu yoo jaartiin ta'e ala qaama dhiqachuu jiraatte yoo intalli ta'e ala qaama dhiqachuu jiraatte yoo ollaan kee ala qaama dhiqachuu jiraatte ummata itti imaama yoo ala qaama dhiqachuu jiraatan maal jijjiirte maaliin imaama taate maamumaa hin taane imaama miti hadaraa wantiin siidhaam hanga dandeessu dalage yoo ganti qaalii kee godhu baatan imaamummaa isaanii dhiisiifirraa firra hadiisiif itti gaafatama jalaaf baasuuf jecha yaami gaafata dabde firra ragaa rabbi itti godhadhu firra hadiisiin baana ummata san rabbiin ammoo irraa si gaafata tiisiteedhaati yoo dandeessee si jabaatanii shahiddaa dhaqee uleen seeni dubartoota san arii uleen cafaqiinsiin jee laaltee immoo wanni biraa si kaatee karaamatan gooneef hantanii si dhaammadhu namni ogaa dubartoota kana harkee akumatti xiqqoonnee waa ejjetti akka waa siin jajjanne waa'ee rabbii keessatti zigaaltu warra waa zigaaluu hin sodaatin maal naan jaaniif irraa dhiisi rabbiin keessirraa jaalannaan abbaan fedhaasi jibbu dirqama rabbii keetii galmaan ga'u qofa irratti xiyyeeffadhu fedhan mancaanillee asii diranii maan talateenya lagarraa riita janii duutullee shahideen baan haqarra duutee yeroo kiyya jabaadhu waan akkanaa
irratti iyyeeffadhu irratti dalagi bakka jirtanii wal gurmeessaa sheekonni keenya darasoota jin harka wal qabadhaa keessumattuu baay'inaan darasoonni diin barachaa jiran darasoota gaara mul'ataati yoo mojo keessa qaama dhiqachuu dubartii dhorkuu dadhaban maaliif baratan yoo dannaba keessa dubartii gabbuutee qaama dhiqattu dhorkuu dadhaban maaliif dhiqatan taraammis yoo dhorkuu dadhaban maaliif dhiqatan waliimnee jirra rabbiin anaa isinis warra hadiisa kana akkuma jaameen gaggeessee itti gaafatama rabbii jalaa bahuun nu haa taasisu an dirqama rabbii isin biraan geetiin jira warri irra dalagu isini itti dammaqaa bakka tana dagannee jirra irraanfannee jirra rabbi nu haa dammeessu warra ummanillee dhaga'u rabbi nu haa taasisu warra ummataa bu'aa buusu hadiinii bu'aa buusu habiyya tolchu hagabroota rabbii tolchu rabbi nu haa godhu jabaadhaan haa jiraadhaa gara kiyyaan fixadheen jira kana caalaa isin irran turu ijoollee ta'e isin ispoortii nu barsiisaan dhaamsa kiyya dhiiraa fi dubartii walitti laaqinaa illee dhaamsa kiyya hanga dandeeme shari'aa ta'e isin eeggachaa waan rabbiin irraa isin seeru irraa seeramaa waan rabbiin hojjechuu isin hayyame hojjechaa waliin gara fuulduraatti haa deemnuun dhaamsa keenya xumura guyyaa irraan tanaati inshallah nulleen akka bishaan daakuu dandeenyuuf laallee jirra lakki waa akka sodaannee miti wayyuma inshallah harraa kana guyyaa lama daafaati deebine kana jaalaa jabaachuun mala deddeebinee immoo hanga dandeeme takkatti ispoortiidha waan ta'eef ni yaalla harraaf ammoo fixannee jirra ni galla nagaa fi rabbii keessa nu tura wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ila liqaa Rakisa harafi abba ifa barsisa waan beekuun isaan doorsisa waan isaan godhuu feene goosisa ispoortiin gaarii nuuf tamarsisa ispoortii naamusaa fayaa nuuf karaasisa ispoortii namni waa bareeddiin fitiifata ispoortii biyya fi yartuu dura baafata ispoortii wallaalaa mataa fiituu taphata ispoortii waan sarara hattuu maaliin dorgata ispoortii jiraachuuf jireenya isaa rakkata ispoortii barannaan formaatanii harkata ispoortii dhiiraaf dhala wal keessa marina gargar baasaa wal keessa laagina amantiin hintee gartuu hangina waliin laayitanii gaafa rakkina waasuuta waliin laaguun salphina seeratiin keenyas kabajuu qabna osoo beeknumaa waliin laafina ispoortii barree diiniin gabbina isiin rabbina diimaa hogganna isiin gufuutiin dura buqqifna ispoortiin barsiisonni nuuf leenjisaa jirtan ilmaani wal kabajuu wal jaalachuu qabdan hundaani wal tuffachuudhaan hin jiru baraa bu'aani dhibbaaf jaalalaaf isin laallatan ilmaani fakkeenyi isaanii isinii haadhaaf abbaani dhibbaa balleessaa nuuf qulqulleessaa fayyisaani dhibbaa dhaalchifnaan isin gaafatteer seenaani anaaf jaalalaan guddisaa milkii feenaani gaariin guddisaa hin guddisinaa badaani wallaba keenyaan nu geekalee shabaani dandabarterraa barachuu qabna ilmaani uffeen nun baaftuu haa wal guddifnu guddaani wal xiqqeessinaa waliin xiqqaanna hundaani nu wal salphifnaan salphanne hotte duudaani wal jibbaadhimnee haa wal jaalannu hundaani ispoortiin tanaaf baradhaa isiniin janna nu haasaa meeni baranna ajawwiin diiniif duniyaa hifanna isii lakkifnee deemsa tolfanna yeroo saamannee faayidaa fulfanna ispoortiin barree milkii goofanna hanga yoomsodaa diimaa hollanna jalaa galchannee keessa dhooyfanna sodaan nu baaftuu haanee morkanna sodaan nu baaftuu haanee morkanna nutis barannee ittiin harookanna amantii teenyaa cimsee deeggaraa ispoortii fayyaa qaamaatii ol kaabaraa ispoortii guddinni keenyaa sisiidhaan jira ispoortii an ol kee waan barree maal taraa ispoortii sirraa dhorkitii guddina garaa ispoortii garaa maal taraa kan keessa garaa ispoortii guddina sammuu isiisiif daraa ispoortii naamusaa fayaa naglisiif karaa ispoortii muslimni jabaan beekuu amaraa ispoortii muslima laafaan beeynani dabraa ispoortii sadarkaan isaa dursarra jira ispoortii jabaan waan beeynees duubarra jira ispoortii
جباتوس جبين نساء مالترا اسبورتي جبين نساء يوبي ومرا اسبورتي تنافل كاف نبوة مرا اسبورتي سنغلسا بغبسا شمامو ريلسا يبدي عندي بيوم سرقسا ودي سر هرقسا ورقانا باس سر سلقسا اسبورتي فيا قاما قلبي اسبورتي ناموسا فيا ولين قبيتي اسبورتي الفتون جيرو همتو دربيتي اسبورتي بري ما أنت جتكوتي متي كان جد إلهي إنه ليس من عليك جت ساري نمني دبت في المنابنوه أبرد التي في القيل من تهين دبتين كن جبدو تهود والله يولا من انفرومني انجروا رقه على نبيك غير خلق الله أدوين تكما دبوك نعوا قرآن تكمنو ما نفتان قوة ربنا الدابة فتوران دوا موتو قرآن جرو ما نفتن بوا نموديني كان أولتاسي سوا غرو إسلام من بكي دبكوا سبب لدينين كي يتيافان دوا جدو مسلمو تادب ميوكوا وبلو ما نبنان يسادو فقوان انتاني أركادوا نعوذ بالله على نبي خير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله سببني هرنو دي فايداتو كرمني وامت ندواتو كبوسو دلمني كان مراكنا بكسام فهمني كفني ملم بيني ستكفني وام بران سينا وبلو ما دمني وبلو ما فاني ملوان ارقمني جچر كما ربي سواتو قدغني المسلم كالبنيان والجبه سنجني إيدو قادة دبين يوكي ستفني موكتي بدا كيستي برمانن جدمني يوم رميدو فكر قدان دابمني يو دقلين ساولتني دمني يو مالو جني كنابة جنبهين على نبيك خير خلق الله نمني ربي كرا حقيته بلده فونيو لا إله إلا الله تندده جرى كرا حقيرته والجالده جرى لبو جالاديني بربته نمني ربي ساتي جيش والجالده كان نمو أفان تفسير دبته إتوزب بيوم وجيرا ملته يا نمني إسلام من كوني سدومفته كان دينك دي أمام لبتي قوفته هذا بابا إلمان لبو جاجبته وندرك ربي رسول الجالده وبولا ربي جچار كول قبته ملا نبي ركولي نبته يا نمنا كيفاته كنوتي قبائي على